mislim da, kad ste me pitali kakvi su njihovi dojmovi, imam dojam da svako prepričava neku svoju unutrašnju priču, svoju intimnu priču. A u tom smislu mislim da svi komuniciraju u jednoj razini sa gledateljom. Jer svako nešto otkriva u njima, prepoznaje nešto što raste u njima. Tako da mislim da je komunikacija apsolutno prisutna, ali i različita. Dakle, to vidim u tome što mnogi akceptiraju različite segmente jezika. Znači, nije ono jedan segment da svi naglašavaju kao bitan ili kao nešto što je iznimno uspješno, a drugo samo prati to, nego mi se čini da je potpuno ono, u tom smislu sam iznenađen, da svako vidi nešto drugo i naglašava nešto